خانه حسن پاشا آل آمده به دیروک و به بدوی خوی میماری تناس کرن. اف آواهی دیروکی جبو گشتیاران تایبت جبو تاشته نافدار ای آمده جی راوسکه هکه. حتی مروت کاره بیجه که تاشته آمده بخیره و خانه نافدار بویه. لحمی کافین و خانه تاشته تداین که به دهان جوره خارنین خوش سفره دخملینه. سفره دولمند چاو زکی مروان تیر دکه. لدورا و ماسه جهولی رولش سمبول میوان هاتنه کد بیشن هر جارا که تین آمده لوی خانه بیه نخوده دن. اربیل هاتینه سپاس بس آمد پر خوشه یعنی بلکه 10 سال هاتمه 10 سال دمی بدره یعنی پر خوشه خواردنه وی قاولتی وی خوشه انسانی وی باشن یعنی مکانی وی خوشه یعنی جایی که پر خوشه. Yani insan bir zor memnun bile. Jekey bigre. O mali bejim ki her daim tini kari. Şabakı kahvaltıya bir ki rahati der ki bir car cara misafir eten şeydi ben. Rahati bir servesit karın varın vira runin hem harika hobi binin hem kahvaltıya hobi kin hem je memnun binin. گلو چما تاشته آمده او قاس نافدار بویه مپرسی. Et çeşitleri olarak Jüreyen goşt û penêr, buxarine tabetin ên bajêrê cînar, weka hunguva Dersimê, zeytûna derîkê, mertoxa Bismilê, li ser sifreya me heye. Em penêrê ji Mêrdînê û ji Liceyê dîne. Li gorî demsalê çeşitê me jî diguherin. Mesela mehekberê sezona penêr bû. peynir zamanıydı. مالا دیروکی آدیار بکری به حوش خویا هینک جبوی مالباتان بویه ناونیشانک اوتانتیک. Em malbatı derketinler vacibı taştır bugün. Burası em jmali aciz buni yani mi goyim derketin taştır bugün. Ez bavarım de çanda medajı çandaki usat ne le böyle ev çand hedi dike nav gel o devamdaki. Aliye ki başı tur mallayı hazırı naki ama dekari naki. Le aliye ki tbel gor civaki mrov jevdune ki dur jibke. Mrov tkare usa jibin rkhine. بریا کو آمد به تاشتی خو نافدار ببه ادی پوسته دناو اسنافین سوری دا جوخه بناو دنگ بو. beri esnaf değil bir ise beri de bejim ha. Esnaf demek ki kasiye o böyle taştı o digre ve dükkanı o da dükkan. 25 sale ama her şey bu sektör ana. کسیم کو هکرونا وی آب قلو ایسوته بخه ادی دبه مشتریین دائمی ادی پوستا. Ana isota baharat da bejim. آمد جبو گشتیاران نتنه به دیروکو چند خواه لترکیه ایدی بویه راوسکه هکا گرینگ یا گاسترونومیشی. خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد.